Hai semua, hari ini saya menyediakan video masakan untuk menu berbuka puasa. Sediakan cili merah, bawang putih, kuning hijau, bawang merah, daun pisang, daun kunyit, serai. Dan bahan paling utama ikan kembung. Mari kita sediakan bahan untuk dikisar. Bahan ini kita akan kisarkan dan letakkan sedikit air, garam, perasa dan sedikit pes asam jawa. Inilah hasilnya. Letakkan daun pisang dan sapu sedikit minyak. Kemudian letakkan satu layer bahan kisar ke atas daun pisang. Dan masukkan ikan. Boleh guna apa-apa jenis ikan. Lepas tu, letakkan satu layer lagi bahan kisar. Dan tabur daun kunyit untuk bagi wangi. Kita akan bakar ikan ini dalam 15 minit. Mari kita sediakan resepi Ribena lemon. Masukkan satu cawan sirap Ribena. Kemudian masukkan 500 ml air masak. Beberapa tetelan ais. Hiriskan lemon dan letakkan sedikit perahat. Kepada Cik Sayang, saya buat jadi. Saya kata semua jadi. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi